Pesinayan ng Santa Ana Mayor Dina Labong ing Santa Ana Primary Care Facility at Animal Bite Treatment Center. Amamye libreng serbisyong medikal para kareng residente. Kabilang kareng serbisyong yang pangketi, ing libreng laboratory test at bakuna kontra rabies. Alayong ilapit ing basic healthcare services kareng pimpenyo. Ay lang pa rin kapag pagaling na ikin susa, ikalang susa, ikin sasu, ikin subingan. Tuno pa rin na kita nga rapis ng malyari na ikilas karela. Nung wala ka papuntalan malyaring tumalat na ikaw, magkasakit na lang uluan. Kanya, may bigyan po ipiharapan tao na kailangan bigyan ng animal bite center kedi. Kakalita paano na kanila pupuntalan. Agpangking alkalde, partiyeti, nimpe nga kung programang pangkabulasan. Ang eni, ditak-ditak, papatupad. Makabuklating laboratory at consultation, manibat Martis hanggang Biyernes, manibat alas 9 hanggang alas 11 ning abak. Samantala, ing Animal Bite Treatment Center naman, makabuklat siya balang Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ning abak hanggang alas 3 ning gat panapon. Makadato niya nga manuang pasilidad king municipal compound, king barangay San Juan, Santa Ana. Sinigurado na naman ning LGU ing balaw sa mabilis at masaleseng serbisyong pangkabulasan para kareng memalen. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.